svima u pamćenje i da je ostala stvarno, jako sad kažem ovako, u dugoročnoj memoriji, nego nam svima može služiti kao izvrstan primjer za nekoliko različitih psiholoških pojmova. Ja ću ih sad samo nabrojiti ovako, pa prepustim publici da uzme iglu i konac i da to spoji. A to su motivacija, želja, potreba, instinkt, strast, talent, nagon i tako dalje i tako dalje. I rekao bi da je sve to se itekako jasno može vidjeti iz ove priče o kojoj ste ispričali i da može služiti ne samo kao primjer, ne samo kao motivacija, nego kao još dosta različitih oblika, segmenta, a naravno sve s ciljem toga da pokažemo drugim ljudima da se može i čak u onim situacijama kad stvarno mislimo da su nam sva vrata zatvorena, a rekao bi da je kod vas bila vrlo slična situacija, ipak treba malo dublje prokopati i pronaći ćemo ta jedna vrata ili taj jedan prozorčić koji je otvoren i onda idemo proći kroz ta vrata. Bravo. Anita Husnjak danas motivira ljude da je isto tako nešto nastala ova knjiga. Bavi da ne podijelila svoje iskustvo i ljudima da se prenijela tu poruku kako vrijedi da prepoznati u sebi neko zrce koje traži da se prepozna, da se dokaže. I najlazi na prekrasne reakcije. Mislim, to je začuđujuće kako se te slike danas dočekuju. Možete nam reći nekoliko reakcija na vaše slike? Što kažu? Što su bili angažmani?